Sasisian pat ngi pidang sung bhai phi baro shakanika channel kejongi. Hakanika video kabom tas ngi ngin pe yakanika post kabarang shalat mai apo Shillong Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ka Instagram. Kani kadai ka Instagram account kejongi. Ya kani ke post la palai daka Meghalaya Mineral Resources mentau benai arajar apoi ka kerteng jo kani ka post kadai project assistant kelas date lani ka tarik ke bakado bapila ban submit yaki application ki jongpi kadai hu khat khandai tarik benai Oktober arajar apoi ya kani ke post project assistant ke belai kawai ka salary lani ka tulap kadai 10,000 hakshi benai bat penyu ru bat ka house rent allowance lani ka HRA ka educational qualification kalongkumni pihak ban pendap ya ka bachelor's degree haka mining engineering i candidates ki balong eligible ba ki bakwa ban apply kani ka post pihak ban submit ya ki application ki jongpi shaka office jongka Directorate of Mineral Resources Shillong Shwalani haka kat khandai tarik ubenai Oktober arajar apoi. Yagitu ki candidates ki basha shortlist kandan ka walk-in interview haka office jongka Directorate of Mineral Resources Shillong haka arpoi tarik benai Oktober arajar apoi nado khadwai beje min step. Ka official notification lani ka official notice ka apply hi dakani ka Meghalaya Mineral Resources ngala ai hapo description jogani ka video te phila ban download ya ka bat phila ban pule ada piko ban tip shushu shpang ki details